A terrifying incident unfolded at Patni village in Mandai on Saturday night after a local shopkeeper was reportedly targeted for refusing to provide diesel on credit. According to the victim Sajali Debarma, an individual identified as Jerry Debarma, locally known as Bullet, son of Dinarani Debarma, allegedly vandalized a shop in a fit of rage and launched a physical attack on the owner following the denial of the diesel on credit. The victim further alleged a shocking lapse in security, claiming that the assault continued even after they sought refuge inside the Patni police outpost. Witnesses and the victim stated that despite the Mandai police station officer in charge being informed of the situation, the accused remained defiant. While inside the outpost, Jerry Debarma reportedly launched a verbal tirade, boastfully claiming he was not afraid of any police officer. The victimized family has called for immediate legal action following the brutal encounter. Ada miang makaran kai borok bullet ago bono para bullet ni sinuwa bung soki jeri buma kai tibramo thani dina deborma bu phane bu mong borun deborma borok sinara diesel baki sanpai mani ngai sing rohliya diesel lo baki phaya hani saka thana baben sau sing do karon duan khaisana sing thana kai kongma sau joto bani ব্যবহার kam kai kongma sau ngai borok niral kai thanga egota mo budbani kak okok budbani kokta angkai sa di pora ang khai nogo thanga nogo phai nok ni phai akoi gi peking no khai tung sing dukan gi bro phalbla ga puro oni chau oi kan chalan bu mung simon bla nang ta mano dukan ungko diesel bagi sanma rohya ni chau nga kai phai sing diesel bagi phai babsa khlai bo sing diesel bagi khaya ni chaka ता होयगा बिनते कुन कक सिकरि क्या सुदो डीजल नि प्रॉब्लम प्रथम काइनो थांगा जोंग होकिया नंगं ना केमिसा गाहाम मा परिस्थिति ओ करे बिनि सेरा या थांगा थांगैसे दिक थांगै नक नि रड ना हायो रड ना हारा समना बना हमका जेरि देबरमा ब पारागा बनो बुलेट न नगा वासे नक नि रड ना हारै yang anchalan so osimo नंग होला नंगा बिसे लाइटं ngan diesel baki hoya angkhore pura direct dukan bisingo hapka dukan bising hanga am gi pegin khai dong are ta ma koksa babsini ama jengno diesel baki hoya khain de jeng rod bai phafai bujangnane joto customer bai jeng diesel baki jekun mani baki hoya khain jeng phafai bujangna kalai khena saga apurbai ga apur pai ke bim babu so mana khai talang ha ga kai ama andino ko jeng hamkana han dong are bo kombes ama ba englainai no something hni wangsugui pai pai khanga tani ni di porong ga bim babu dukano phai an logini no warning ri kalang thango dugan off khai thane or ning dugan tar de tabung simne get out ni so sob sana seba borun deborma e jeri ni bufa okok sawo na dinda ning ngota pasaita busai oko simon nang tama auda se hedam dari puno mane kunu boni kunu kok kri do reason am hayu ka jana jogi tong phayo nono tang usta pusare bo sotrai de wana nono srap morong nan srap chananya am hairo kok sota buthar khinai hai khinai hin chao ga amoni sajeng haipन एकटा फ रिप्लाई खाया कारण जों दुगन खायसा नांगो जतो बाय व्यवहार खांबाय दं नंग गायबा ताइसे बर गाहाम कन्डिशनाव करिनि बागै जों बर कक साया कारण जों सायां थाङानो नै बलखाय जेरायते तो अकरा बाय मिस व्यवहार बिहेव खायो हनै सावनै जों कुन खालिया गाय अमसे बर आम पाख्या गा पाय बर सारिगो जों मानि थामुक दंहा कोनो फान साया अर जतनो प्रमाण प्रूफ दङ बाजार जतन दङ अर जे दुकानदार जों सारा सा वालाय दं बुटा बोले जों एक फुटा फन बरं एकटा फ रिप्लाई खाया बं न गाय आमन पर मानि थामुक दङ नि बुमा सारिगो गाय दुकान थामुक बरं मतामति पाख्या आफ्रो कुदो हरो ओको राबार खगै फालो एरिया नि राबार जे दङ के फालो र नै साव गाय माने कुनु ककरि दो बरं ने कुनु आम कुनु communication jikri aje angman problem ni ko kum kre amti ro huni kaja nai to ngai chung kon man saya ngai miya ka baba henga kisu sa kane ngai amo payment pore ngai chung kaham kreng ke tong ke committee jano la ke salanya kona hne borong miya ngai o direct dugan ugo yang agormon khaija khani khana ka jeng dugan sabai tong hani khabar khana ka ngai जों फाइया फाइमाने जों दुकान से नासला मालिया जों और कयटा रकम खाना गथना ता मियाने 10 टा हने 10 टा गया गलतम खा जों और हजे बुय वासना जत्तन पुरा जों कोन मते थानाव यगयो थानार पुलिस अफिसना प्रोटेक्शन खामलिया थानाव थाङै बुय ख्या पुरा जों आनि ताबो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट दङ
जोंनो डक्टर बखराव बुखा खाखालाब लाखिरका बंलय गोबां दङ दिना डाइरेक्ट थाङो बुनानै बागै थाना बिसिं जा हाबै गथ'गै दङ यो नोंहाय ओंगाय मान्दाय उसिनो फुन माखाय आरो कन्ट्रोल खायमेनि बागै ओंगाय मान्दाय उसि फायका नोंहाय उसि नो किरिया हाय किरिया ने उसिनो दम किरिका उसि जे पाखक जागा उलो खाय उसि साइसुं कन्ट्रोल खायमे ओंगाय yang ni staff no bong ma sahoka फायका ओंगा हपं चिनि दुगानो डिउटि माखाय बरो जोंनो बनो पुलिस बन मा तुनि के जोंबो किरि खाबले थाना बिसिं हाबै पन्जस जोंनो एटाक खायजो गनन दुगान माने कुन दम बाबा सिनि दुगान माने अदेन कमाखा सिनि रांबो 30,000 हाय मत कमाखा सिनर जों प्राय समय मा हाय कलां जों गो सिन दुगान मुंसप नंगे आगिबो आमबगै मानेबो अदेन कमाखा बर अदेन खगबा क्या और ताइ गनन सिनि मुखै आन सिनि मं आं अ दुगान मालिक आं बुं सजल देबरमा आंसनो कामिखै अरन पार्टी कामी पार्टी न Bureau Report Chini Khorang.